Li bajarê Hewlêrê radiya Rojava hate vekirin, piştî mehekê ji têstê. Yekê meha daha dest bi bexşê kir. Radyo 24 saeta bexşe li ser du şefta û du beşa. Li ser şepêla FM 94.3. جي 18 ساعت بكرمانجيا بزاري كرمانجيا بكردية ببورا بكرمانجي بيا و6 ساعات جي بعربية 18 ساعات كرمانجي سر شيفت سي شيفتا دابش دبه شيفتا ايفاري دوباره هر دو شيفت صباح حتى ايفاري يعني جي دو شيفتا بيكتي بروجرام ما جورا وجور ما هنا بروجرام سياسي هنا يعني كمالاتي هنا Ev radyo projeyeke mezin e, piçûk dest pê dike. Di nava radyoyê de 10 karmend ji Rojavayê Kurdistanê kar dikin. Tevî ku di vê projeyê de sayît jî heye. Li Zaxû Duhokê û kampên penabera dikişîne û em bihêvîne em hêm fere bikin ji ber em dixwazin Radyo Rojava hemê gelê Kurdistanê Rojava û pir Kurdin li cîhanê guhdariyê wê bikin. Li ser malperê me net jî heye www.rojavafm.com. Ji bilî beşê kurmancî beşê erebî jî heye 6 saeta dirêj dike. بهترم سر کار سیاسی نه سرنوشتیان ترکیز به سرنوشتیان و پدین مهنه یعنی خط مهنه سر برنامجی ورن آوکرن حتی انها برنامج ما مظنینن تنه دو برنامج مهنه و جرجن حدث في مثل هذا اليوم يكجيا يادي تركيا صحافة اليوم وجماني ايروش رادیا Rojava weşana wê ji bilî Başûrê Kurdistanê digihe Dêrikê û Qamişlo û Tirbespiye û Hesekê û deverên wê. Radya Rojava penaberê Rojavayê Kurdistanê û xelkê Herêma Kurdistanê li seranserî Başûrê Kurdistanê dengê Radya Rojava dibihîzin. Lê beşê mezin ji xelkê Rojava weke xelkê devera Kobanê û Efrînê dengê Radya Rojava nabihîzin. Rengîn Şerro, Rûdaw, Hewlêr.